Hacker is everywhere and around us. We have seen many Facebook account and Instagram account are hacked. Bang atum chat kali ili Karbi tum icon sa may hack that atum dupig lo. Even news long anta pila pen के YouTube long anta theg long Instagram account hack. तो मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया है. हंसी भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर अपने डांस से तहलका मचाने वाले डांसर सनातन का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7,53,000 से अधिक फॉलोअर्स थे. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट की सारी पोस्ट्स बनाने वाले हैं कि हमारे बैड न्यूज़ है कि हमारा जो कि इंस्टाग्राम आईडी वो हैक हो चुका है. Lapen ke laso atomon non puanta dobom lang halatum rapik they are very clever. Anutin phasi hala hacker tum message ki pi prek jam. Pinang anduphan ke vote ke hang vote nam pitha puki pathi pen lapen pinang anduphan ke give away poisa nang silong lo lasong ki pathi pen si ke hek ii. But don't be fool mang hudurino hatum ke nang ikon nang ke hek ji phasi nang ke try lo hatum. Halatum naliphan message nang people nang si give away 10,000 poisa long lo account verify no pusi message nang PPG means halatum email ID nang people nang Instagram account long damon unlock ke personal information long bear non lapen ke email ID long lani nang kipi email verify no pusi halatum nang phan message nang PG lo teni tum besas pu nang sila bangso give away poisa long po puji but lajong si halaso email nang personal information long chipi that verify that lo putang te nang Instagram account ke hack adlo. Example nang phone long nang fingerprint jong si remove plot pen kaprek aphan si labang so phone long fingerprint ke pa use plotang te nang ke unlock un elo hatung si unlock un jot la si the same way nang email jong si remove plot pen hatum ai email jong si verify plotang te nang account ke nang ke use nolo bank si personal hatung si ahem pupo alatum nang puji nang pha when we are done with the verification then you can remove it but kachilong tuji puke nang jo hele inghong stame long lelo lake celebrities tumyong si nang phan message nang people ante mang hume me tin me ahok on the one main thing celebrities tum icon ta hack that atum dopik halatum icon be sinang lo message kidang pusame please don't believe claim num thabri lason tan ke isi Karbi icon tame hack bang dopik lo lason Karbi icon be sinang lo message kibang pusame please lake mang hudun hatum icon ke hack tang me sinang lo message kibang lo lasi please ningchebi no na bangke claim no re lasi kachiri nang jike nang riteng sudu lo sile bang so video please bang hanser tha ansu se ket pachini phan pachiri nang lang tum phan se me lasi pini abdu kala ansi kang ton polo just le bang so video pe isi information do patante please nang tum bang so video share vek tha lapen ke akimi tum anse me channel subscribe vek tha ni tum phan mission awareness video no one people ji lan hello pini video thank you bye bye kardom.